Christ. We are so honored this morning just to live special acknowledgement to all our supporters and those that has helped us with our Global Kingdom TV channel. Thank you for your hearts in serving God and enlarging the kingdom of God with preaching His word. So before we get on to saying thank you and acknowledging all of you, I would like to start us off with a prayer. Amen. Praise God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. We thank you, God, for this time and this season that we are at right now, Lord. We truly acknowledge you, Holy Spirit, for your help. Thank you for always coming through for us. Thank you, Lord Jesus, for a constant reminder of who you are, the power that you have in saving our lives. We thank you, Jesus, for your work that you have done in our lives this morning, Lord. Everything that we are about to do is to glorify your name. We are so grateful, God, to who you are in our lives. We are so grateful for the peace that we have because of you. So, Lord, this morning, may you guide us in everything that we are about to say. May you bless the hearts of your children that is viewing this morning. May you bless their families, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. So we just want to acknowledge all of you. We want to say thank you for helping us. Thank you for the love that you have for us. You know, this is the greatest commandment that Jesus left us, is to love one another. And I believe that if it wasn't for you, the pastors, for you, our friends, you, our families, anybody, you know, whatever title you have, you know, if it wasn't for you helping us, we would not persevere the way we did. So thank you. In general, you know, I don't really know all your names. Mike will acknowledge all your names, but I want to say thank you to everyone. Even for those that we don't really say your name often, but if you have prayed for our Global Kingdom TV channel and the mission that we have in preaching the kingdom of God, amen, and just for having that word put out there in the devotion and the morning joy and our Langa Fiafi and our Sunday service, you know, from wherever platform you have lived from, you know, that is your putting in the kingdom of God, so that every individual on this earth will hear something. Amen. And your work is so acknowledged this morning. Amen. It is not to praise us, but it's to glorify the name of our Heavenly Father that has given you and I the strength, that has given you and I the wisdom to fight and to stand firm for what we believe in. Amen. So this is our acknowledgement this morning. Praise God. Hallelujah. Fatalo fatu ilau sila mai moa malau funga mai sa mo le tai au. Amen. Praise God. Le mfai ona whangaluina lau tau tapo inga me se foi. Lau tau whaiva I le aso mle aso. Praise God. E leo wa tu ai tau nuu mai el tatu au nanga. Ia ele nei aso whaamnatuina mo I tātou nei tausanga whaaftai malo pule malo toa malo le ngā lulue mo moli atu la ma ua nganga whaaftai tele I au auna pa ia le tua au whainga luenga tofia le tua I so se whata whai taulanga o mwhai ona whaunoa ina lo taimi whai fo ona tu mailo lima au mailo tau au tātou te ngā lulue whaatasi le nei au nanga. Mole atu ele nganga whaaftai te le lava. Le ngata I mentoa so nei 𝑧𝒂𝒊𝒂𝒍, le sunga I le whaafia ia Rolani Mikaele I Australia, le sunga le whaafia ia Kalevaria to inga mala, ai mai se foi, o le sunga le whaafia ia Kolokota Sao Mawhiti, o le sunga le fomai ia Benjamin Williams, Malfantua ia Simotu. Ia le ngata fo I lea o le sunga le fomai ia
Dr. 𝘗𝑈𝑒𝘗𝑚𝑎𝑙 whakatū ia pālepa. Whaftai tele o i lātou ia. Whai ona whaamalosia ma whaatoina le loto o wale nei sa vali. Pei ona iai ia le tātou au nanga. Ia i aso uma, ma aso uma e le au noa. Whaftai la au tau tatalo, e le whai ona whaangaloina. Au na le atua. La tātou amata mai sa moa, le sunga le whawhiangainga, po le apostolo ia Sabbath, ma le sunga le whalitua ia rupi, whaftai tele mo le tātou au nanga i tai ao sa tasi. Le sunga le whawhiangainga ia rokeni, ma le whalitua ia 𝑧𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍, whaftai tele la au tau au nanga, iafi o sa tasi. Awali tala le lei o le malo le tua. Le sunga le whawhiangainga ia Livingstone e toi lupe. Whaftai tamai la au tau 𝘔𝘓𝘬𝘢𝘦, ma le tātou au nanga. Ia iaso le vai aso. Ua mawhai ai o na o le tala le lei. I turu inga o le neilalangi. Ai maise o so si sa mua whaafonga. I lunga o pe au ngalo le ea. Le sunga le whawhiangainga ia sa moa, ma le whalitua ia a lesi unoi. Whaftai tele rev, mo le tuina mai fōi o le tau au. Ia wā le tātou 𝘔𝘓𝘬𝘢𝘦 whai whaatasi. Le mwhaion whaangaloina, le sunga le whawhiangainga ia thiu, whauma wā lesi. Maise o le tina whalitua ia hana, i la au tau au nanga ia sumafua ia su taitasi. Ia wā le tātou polkalame o le taulanga fiafi. Le mwhaion whaangaloina, le sunga le whawhiangainga ia to amosa, ma le motele i sala whai. Lea fōi wai aso, maise o taimi e whapena ai o na wholawholaina le upo le tua. Whaftai le tuina mai fōi o le loto. Ia le tātou au nanga. Ia ma le sunga le apostolo, sunga le tuina. Williamu ma fōi. Whaftai le 𝘔𝘓𝘬𝘢𝘦 lei. Wā le mā lo le tua. Ia tātou se e mai Amerika Samoa. Ia o lo iai le sunga ia Bishop. A tiu mal tawai Elia e sera tawai. Whaftai tele. I le whaaunoina fo i o lo taimi. E maise ia o sa vali ma fe au ese o le tala le lei. E longo puia le ina i pea le tino ke riso. E maise o le ainga o le whaatuatua. Maise le whaalau tele ina o le malo le tua. I so se tafa e fia o le nei ke lope. Whaftai ta mā ia whapenao na a sino pe le tua. Ma watu e le tua nisi mea lilo lona malo. Au wale au nganga whaau wau ia te oe le tamā. Whaaftai tele i la i lo loto. Whai fwoi so soani le tātou au nganga. Ia i lea aso ma lea vai aso. Kei whai on whaangaloina ia le tātou au whai ngā ruenga me Australia. Ia le sunga ia Rolani ma whatua ia ma fwoi. Tātou devotions i tai au tai tasi. Vi ia le tua whaaftai pastor sa ili. Ma lo le toa i le li i malana ngā luenga. Ia ua tuina lava o lua taimi. Ia ua le tātou au nanga i le li malana tala le lei. Whaaftai tau tua. Le mwhaion whaangaloina, le sunga le whaafhiangainga ia Pastor 𝑣𝒑𝒄𝒊𝒂𝒍 ma whatua ia Evelyn. Ia brother. Ta uso atu lau sunga le whaafhiangainga. E le ngalo amatangaiti. E lava on whaasoa tele o taimi. Whea lava e angai ai le au nanga ma le tātou wola wala awina. E le mawhai o na ngalo amatangaiti. Lau sunga le whaafhiangainga ma le au nanga o mpasa le malo le tua. Whaaftai mo mea malava. Whaaftai mo whautuanga o tima inga o le whesoasoani i lea taimi ma lea taimi. Vi ia le tua. Le ngata fo i leo le sunga le whaafhiangainga ia malai whatu Peter. Le kalesia me tisi i Brisbane, Australia. Whai fo i ona awala mai ai le finangalo le tua i lea vai aso ma lea vai aso. Ia le ngata i lea i o sunga i whaafhiangainga i si matou atunu nei o Aotearoa. Sunga i whaafhiangainga i a kalevaria tuinga mala ma le whalitua i a era. Whaaftai tele le tatalo. Whai ei ona whaawau pea le tātou au nanga. Sunga i le whaafhiangainga i a Benjamin Williams ma le whalitua i a Simotu. Ia i la ulua foi pitola au e maise. Ia o le whauwhau tua fo ia wale au nanga i le malo le tua. Ia le sunga ia Iliafi
e Sarah sunga le whawhiangainga whaftai tele lava mo le whaamnoina fo i olo taimi ia e maise o sa vali mafi au ese a wale ma lo le tua sunga le whawhiangainga ia Mika ma le whalitoa ia Maria whaftai tele tama i la au lua foi pitola au a wale ma lo le li whaftai foi le whaamnoina o le taimi a wale upu fola le tua Apostle Kuki alo li ma le tinai a lupe tatou ainga maaula e le ngalo fautuanga e le ngalo tima inga e le ngalo foi taimi e tala noa mai ai ma wha malosi mai ai a wale au aunanga whaaftai tele tama kuki mo le fesoasoani whaaftai foi mo le upu a le tua o lo luluina i le aso ma le aso ia wale tino ke wiso e le mwhaion whaangaloina le sunga le whaafengainga ia kolikota sa mawhiti ia o stasi foi o auna tatou Global Kingdom TV o ia foi o se mentor tatou au aunanga so soani tele o taimi le ngata i leo le sunga le whawhengainga ia Ellen ma le whalitua ia Helen ia o le sunga le whawhengainga ia whaamanum te pora sunga le whawhengainga ia tilau le lei ma le whalitua ia Vailoa tatou polkalame o le whaunga ngana o le malo Israelu tai tele lau sunga le whawhengainga o le tapena ina o polkalame e maise o fe auto itasi au wale tatou au aunanga i le malo le tua ma le tatou polkalame o le whaunga ngana o le malo Israelu ia le sunga le whawhengainga ia taisia ma le whalitua ia ele tatou polkalame ia whaialo finangalo ia i lewa yaso ma lewa yaso ia whaamanu ia tele le tua pasta ngata i leo le sunga le whawhengainga ia talia lene sopoanga ma le awaa ia o le tatou polkalame o le tala le lei o le malo le tua mo atunu umo le lalangi ia i lewa yaso ma lewa yaso i sunga i whawhengainga mo lato whalitua sunga le whawhengainga ia le atinu malo fomo fulu sunga le whawhengainga ia seu oti ke lemi petoni ia ma se foi o le sunga le whawhengainga ia tui maunga 𝘗𝒂𝒊𝒂𝒍 whaftai tele ma lole ngā lulue ma lole sa ili le tua ma lona finangalu o mawhai ai o na whaalau tele le ma lole tua ma afia tangata uma i le sa vali o le ma lole tua le mwhai whaangaloina sunga le lifa ia onga o le sunga fo i le li a wao ia ulale na toa ia ma le tofine misionari ia lise a fele ma yava tatou polkalame o Israelu le nupa ia i lewa yaso ma lewa yaso whaamanuia tele le tua i le mwhaifoi ona whaangaloina le sunga i le awao ia sunia mapu le sua ma le whalitua ia Janet whaifoi ona to mai le tau au ia e ngā lulue whaatasi ma le tatou au aunanga ia wā lewa yaso ma lewa yaso e tusa ma le tatou polkalame o Israelu le nupa ia sila fia le tua lo suafa au auna pa ia le tua mo lato whalitua ia ua le ta ua o tau suafa ai ua sila fia le tua o tau loto whaafetai le anga le lei whaafetai tatalu whaafetai lango sua e ala i donations ma mea malava sa o tau anga le lei ai ia whaamanuia le tua ia tau malava le whaangaloina sio mau tama fale nganga sio mau tina fale nganga songa fa ngainga ia fereti male to ia tise su after tele sa o lua fa failele sa o lua fanga ma fainu ia te mau ia leo ua fa ngaina i fe au malinga wenga ai mai sio nei fa linga mal nei visiona to ina le to yo ma o lotu au wa le ma lo le to le ngalo la inga pele le loto alofa tu no ya ukilani fa fitai la utofa tuanga fa fitai la utofa atofa la inga o mafai ai ona fa tangaina le tato fa le loto e au wala tuai le au nanga le Global Kingdom TV i so se tulu inga o le nei la lolang e mai se so se tafo le nei ke lope au wa sa mo fa fonga mai i le tala le lei o le malo le tua. Whaaftai tele o lao tau pule lea, e le suia upo ma o te talo, ia whaamanuia,
whaamanuia tele le tua, si tātou ai ngā pele alofa tūnoa, iai leanga le leio le tua ia o tō umalawa, ai maise, maua pea le ola ma le malosi, ia ai maise o le tō whā, male whau unga le tua, si o tātou tō māma, si o tātou tina whaaleanganga, tu sai ma le tātou wala awina, whaatai tele lava mo mea umalawa sa mole atunu pele, ia tātou maua se ke risi masi, fia ma se tausanga fōmanuia i le alofa, ma leanga le leio le tua. Ia, whai malie, tala vau, ia, enjoy, ia, ma whapenao na fia le nei fo i vai tau o fianga, o le ofo tai, o le alofa o le tasi, love your neighbor as yourself, ia whapenao tātou maua le anganga o le nei, vai tau o tātou iai, ai wha sili nai, o tātou wha tāwaina, o le ona le aso, o 𝑦𝒄𝒌𝒏𝒐𝒍, ia pule i o tātou loto. Ia aua nei alutia Iesu, ia whai lawa le me te loto iai, ia whaamanuia tele le tua, whaftai tele i au tau sunga i whawhiangainga, i ngā luenga whi tāo nei tau sanga e tusa ma le tātou au nanga, maisa le tātou misiona, tā lai le tala le leo le malo le tua, whaas oina le lalolangi le sa vali le nei, ai maise ia pū leo tātou si o manga i le mana o le anganga pa ia. Ta male nei tae au, whaftai tele le tua, mātou to ai tau nuu mai le li i le whai ungo le nei tau sanga i le mātou au nanga. Mātou whaftai tele le li i e, wa sa mātou ui mai whaingatā, sa mātou ui mai whawhita uli, sa mātou sawa vali mai le li i lo i tau o le mātou au nanga. Ai le i mawhai le li i, ona iai se me whaalawe ina i lo mātou wolo whaatua ia te oi malau wala au i o mātou wolanga. Ie whamanuia i lau au whai ngā luenga tofi sunga i whawhiangainga mo lātou whalitua sunga i toe ina. Maise o le au whai ngā luenga le li wa e tō fia mo lau whi au malau ngā luenga. Whaftai tele ta mā, li nei tai au mātou maua le malosi, ma le ola whaafowina ma ia te oi. Tuna atu ia te oi le li toe aso tu toi o le nei tau sanga le li Whia lava mātou te anga iai, i o mātou wō, ma le wha atua le li. I o mātou wō, ma le mātou tali tonunga, o i mātou o awe whi au o lo tala le lei. I o whapena le li o na wha upenga ina pēa le li, lau o whai ngā luenga, le mana o lau o fio, a wā le atua le ngā luenga fola. Whamanuia le li i a Samoa o au, i o na tu tele mona i tūtaulangi, ia iai lo wanga le lei le atua. Whamanuia na i o mātou ta māmatina mātua, o au sina o le tala le lei, ia iai le atua o manuia. Le mātou te talo, whamanuia mai le li, le mātou kirismasi ma le tausanga fōu, mātou tu e whinua i le la tausanga, foto i mai, o wale whauawina o le mātou au nanga. Ia iai le atua lo wanga le lei o tangata pa ia. Le al mātou talo whamangalo so mātou se i le toto o tamai mā moe o Iesu Keriso. Le o mātou wole mo wala awa tuai. Amene. Ia, so i fua sa moa le atu pele. Ono Iesu Keriso. Amene. God bless.